Għandu jkun hemm kwota għall-immigrazzjoni li ma tkunx waħda Ewropea iżda globali. Dan kien kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta indirizza l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda proposta li mill-ewwel sabet l-appoġġ ta' pajjiżi oħra. In other words, there should not be a European quota, but a global quota system for migrants, not only for this, but for all crises. I urge for such a discussion to begin. And let us not let the people smugglers, the criminals, decide for us. Let us read the writing on the wall and lay the foundations to this new system. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif l-Ewropa hija l-unika grupp ta' nazzjonijiet li minkejja differenzi qablu ma' sistema li tindirizza l-eluf ta' persuni li spiċċaw bla art li jistgħu jsejħula tagħhom. Can anyone mention to me another group of nations that has gone so far as to agreeing, albeit with considerable birth pangs and bruises, to such a system? There is none. Only Europe did this so far. So I ask, where is everyone else? Il-Prim Ministru sostna li aktar attenzjoni globali għandha tingħata lill-isfida tal-migrazzjoni għaliex din mhix biss problema ta' Malta jew Ewropa. Irrefera għal fatt li kontinwament qegħdin ngħixu f'dinja mimlija konflitti u inġustizzi. Għalhekk l-unika soluzzjoni fit-tul, stqar il-Prim Ministru, hija li tiġi miġġielda l-problema mill-eruq tagħha. Nevertheless, tackling the root causes of migration is the only real long-term solution. There are several causes. Starting with development, 2015 is a pivotal year for the global sustainable development and poverty eradication. Mhuwiex biss id-disperament li jġiel lin-nies jiċċaqalqu kompla jgħid il-Prim Ministru, imma wkoll l-aspirazzjoni għal ħajja aħjar. Għalhekk m'hemmx biss bżonn ta' sforz umanitarju, iżda sforz ekonomiku, soċjali u ambjentali. Mr. President, I am of the firm conviction that what binds us together is stronger than what divides us. The challenges we face should unite us, as we need to, indeed we must, face them together. As standard bearers of optimism, we respond to today's great problems with even greater resolve. Malta will play its part.